پشتوانیا روجاوایی کردستانی بتایبەتی لە دیاسپۆرا گرنگیە وێ سیاستمەدار عاکیف حەسەن ji bajarê بۆم بخwe mêvanê min e. Roj baş kekê Akîf. Roj baş keke Cemal. Belê tifxêratî kekê Akîf. Kek Akîf giringiya taybetî hegerin behsa siba bikin. Xwe pêşandanan bi awayekî giştî, awayekî taybetî jî sibe li bonê bi beşdariyekî mezin ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê tê çi watê? وەکە هەموو چالاکیەکێکی جەمال وەکە هەموو چالاکین خۆ پێشاندانên هاتین لە دارخستن li kolanên teng li meydanên fireh ji Avustralya bigire heta Kanada ji Kanada heta te digihî bonê heta te digihî Hewlêr û Silêmaniyê bi rastî armancekî wana heye şer li ser Kurdan şûn de bidin aşîtî ji bo Kurdan û ji bo Sûriye tevê were ava kirin. Ji bo wî yekê me got sibî gelek çalakî li Almanya û derdorên Almanya yanî Ewropa hatin li darxistin me got bila çalakî xwe pêşandana sibê li bajarê bonê bilanê bibe wisa komkirinek ji bo hemû van çalakî yani rihê van çalakî hemû di çalakiyekê de kom bibe. Bica me got çê me got bilanê dilê Rojava sibî li bonê de lê bide û bila dilê me Kurdan hemû bi hev re bi dilê Rojava re lê bide. Yani du tiştê me hinekekê Cemal yek ji bo şîr li ser stûkura li ser stûyê Kurdên me yên Rojava rabe û aşîtiya ava bibe ya di duê jî biratiya Kurdan li diasporayê weke heta niha hatî li darxistin wisa berdewam be. Kargeriya wê li ser erdê çi dibe kekê Akîf bi taybetî bo Rojavayê Kurdistanê lê her wiha bo wan aliyên ku ev xwe pêşandan arasteyî wan e jî ev ê ku zilmêl Kurda dikin. Dê ev helwêsta Kurdiya aştiyê çi tesîrê wan dike kekê Akîf bi va xwe pêşandanên berfereh mezin ê ku cenabê te jî vî warî de di aktivîteyên çalakiyên gelek berfereh de ye. Kerem kekek Akîf. Belê yani xwe pêşandan bandoreke gelek mezin hatin îşandan ku bandoreke mezin li ser Şamê dikine yani yekîtiya Kurda demekî bandora xwe li ser deverên ku kampanya zilmê li ser Kurdan re demeşînin ne bi rastî bandoreke mezin li ser wan dikin. Misal ez bêjim me sibî ji Amerîka mesela camê gevir tenê ji bo vêna vê xwe pêşandana me yani bîne ser ziman yan li ser binivîse yan li ser weşanekî tomar bike tenê malpera wî nade milênê rêmedî 450,000 însan malpera wî de hene. Mesela zêdê efên televîzyonên Almanya telefonê me kirin gotin em amade ne em têne. Ji bo vê yekê hem li Ewropa yani imacekî gelek aşîtiyane dîmenekî gelek aşîtiyane ku Kurd li mafê xwe xwedî derdikevin min berî di roja mesela di kobarekê de xwan dibêje çi dibêje çi qas Kurd anîdin ji bo mafê xwe yani çi qas Kurd serhêjkin ji bo mafê xwe bi rast e em Kurdinekî hatin xwekirin ku em gelek serhêjkin em dev mafê xwe bernadin lê belê Şamê jî fêm kir û ne tenê Şamê hêzên heremî ku pişta Şamê digirtin divê operasyona li hemberî Rojava de ez bawer dikim me hindekî gavê mecbûr bibin şûn de bidin çünkü yani ev çi lehiya hene lehiya gel li her derê lehiya gel her çar perşê Kurdistanê wekî dijî diasporayê bi rastî rêl pêşiya wana digire yani hinek daqtekî mezin li ser wan çê dike me hene ku em pêk bînine her du armancê me jî li têne pêk anîn yani warê diasporayê de em bêjine raya giştî de avakirina raya giştî de her çalakiyek her xwe pêşandanek kevirekî deyne li ser kevirên ku berê hatîn danîn kekê Cemal. Kekê Akîf niha ji bo me Kurdan giringiya diaspora ji xwe tiştekî berçav e. Yek li ser xaka Kurdistanê dû jî li diaspora aktivîteyên diaspora Kurdî bêguman bawer bike piştgermiyek hêzek mezin didin xabatên ku li ser Kurdistanê jî li ser xaka Kurdistanê jî birêve diçin. Ez wan her duya wekî temamkerê hev û dû dibînim lê duê çerçeveyê de dîtina te bikir.
اشتين كل كردستان دبنا يعني دوان روجان ده قال لك مروف هستيار ده كان كاكي جمال من قلت لك قلت يعني هاتا اثبات كرن كو دستي مروف دستي خو خود شو يعني داويدا ممكنة دروجين طنق ده قالك دفشتا بردن يعني بشتا تبردن ليه همولاتين دفشتا بردن باشور كردستاني دوان هفتين بوري ده تشتا اثبات كر بهر آواي از بيجمه مثلا دسبيك ده سروك مسعود بارزاني جه لفاتيكاني بباباره جه بقطر رتاخبه جه بتوم باراك رتاخبه جه بأحمد شرع رتاخبه وجانيكو ام نزانن جبو چه جبو بكر بالريل بيشيف قرقرنا كردان بقره وحتى الرضيك قالك مظن سركفتيه وكي ترجي مثلا بجنة كيني تشيرفان وهولدان الولا كي مسرور بارزاني مثلا الدعوة وهولدان الولا از وك الرجاوية كي كردستاني يعني از وكم روبك التاني ناس سياسات مدار نشالك بان نخوا پیشاندان بان نه از وك انسان کی جروجاوای کردستان او قص هستیار ده بما قابا دبینما تزگه خیرخوازی بارزانی مثلا ام بیجن کروان آلیکاری بری خوددن روجاوای کردستان الدمک وصا دکو هزین تندرو دخواستن دریه سیمالکا دریه کو امتیر نفسی دستینن هلما خود دستینن وی دریجی بگرج بو کردین مین روجاوا ورنه خنقاندن کردستان باشور يعني باشور كردستان جي بهر آوائي او دری وکری هلشت جبو قال ما بكار بان نفسي بسطينه وكي جي آغي قريب جهور يعني گریدانا باشور باقور کردستان به گاوا دکتن مثلا نصیبین را دکتن ده گاوا سروجی را وسا حول دندان بکبنه ده و للدياسبورا وسا هر کولان همه هر دقیقه هر ثانیه 24 ساعتان انسان لکولان بون افراحاتی آوا کرن از باور دکه من نماوی ور خرا کرن كيكي عاكف تزاني اف قوتنين قوتا كريش خو مروف حست يارد كي باور بكم نها برامبري ما بسالانه هاتيه قوتن كرد هن يكن هن نكارم ببنياك اشترى بيجم هر پارچه عالیه وش خود ناف خود هن جيكو دورن اف مها درباس بوي جيهان ايرا طيبتي جمره ديار كركو دليمه يكن هستامه یکه ایشامه یکه و بربی یک ریزی و نیزیگاهی آمجی یکه کرم که که بله يعني قلت لك خوش تقول ايش ما ياك وقت ايش مروب يكبا او ايش دبا بريكي كو مروب هبدوبا باش جريد ده ونتني ايش ما بو يعني وقت بيجي دربان مرنه ما يقاربه جبو دقیق داویه ده ثانیه داویه ده ما اثبات کرد که امگل کرد کارن هفته بگیرن از که جمال دقازم لور جبو خو پیشاندان کو سبیل بازار بونیجی تیل دار خستن هنگ در دور ده بیجنه وسا هنگ گوتن تینه گوتن از فازم زلال بکمه لور ده تنگ آرمانجا کیا مهه براتیا کردانه او کردین مین کوتینه و رنگ وانچنه دنگ وانچنه دنگ وان و دنگ محمو به یک دنگ رنگین مین جدا ببینه یک رنگ جبو بنا هنگ دی بجنه او قربان توش چه آل حزد کی آلا کردستان آلا میه وقتی ماچه که فوتبول نابر آلمانیا و برازیل ده بلیزنه خلک دچنه ماچه گوهدار دکنه آلا آلمانیا بخوره ده بنه آلین پارتیا بخوره نابنه لی بله کی آل پارتیا خوش دهلگره تیوی خو پیشاندان سرسری ما و سر چاوی ما ام نه قدغه کرن ام نه کارنش خلکی را بجن اف آل قدغه آن او آل قدغه اف کار دولت آلمانیاه لیه ما ام دبیجن ام ریزه جهمو رنگان را دگرن ام شهمو دنگان را دگرن و ام هیویا ما اوه کو قادا خوف کاردن لباجار بونه ببه وک زروه که جبو با چالاکی متف کری چونکه هج همو دبرین آلمانیا رف برف قفله به قفله انسان بری خود دنه باجار بونه و همو ولاتن در دور آلمانیا جی دیسان انسان کروان قفله بری خود دنه باجار بونه اتشتکی گله خوش دیمره که گله خوش ودر که به میدانه که جمال دست خوش هیویدارم صبح بون به آلیین کردستان آلیا رنگین به خملاندن که عاکف حسن
سپاس بونی گوتنک داویه کرم از که بیجم کرم پیشنامه دی از بیجم تم دایم از بیجم مل به مل دل به دل از بیجاره بیجم دل روجاوای کردستان ویل باجار بونی ده صبی لی بده بلا دل ما کردان هموان به دل روجاوار لباجار بونی ده لی بده سپاس بله یاد کم دلی ما برو جواره سپاس بوده که کی آگی پاس خوش